نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi yari na isab kita niyo ha zaman na to ini murah-murahan makakawa na isab kita niyo pengajian daing ha amin sukpat si pengajian na to lima ba insyaallah subhanahu wa ta'ala demikian daing ha ini pengajian na to da wala long ta masih kita di ha amin suratu An-Nazi'at menjadi daing ha mga limabay kaya pengajian na to muna amuyin pagpatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kawasan niya amuyin daing ha pagdaak niya kan Musa alayhi salatu wassalam maun kan Firaun sarta labay ring ha amuyin panawag-tawag hanunot iban maluhay siya taymaon sa sumagawa inya tukatan daing ha pagtakabur wala nakatayma sampay roon haon naon ha antara nilain laong ta pagsukat manukat sin parkala pagpatarang sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na nag-alop sila roon nagpakita sin ini kawasa doon hayaon sampay laong ta in Firaun amoy in ini miuga sin amoy tungkod sin Musa alayhi salatu wassalam beta ta pangadyan na kauna amoy nanaykod bihan 50 dimakan sin amoy buka niya doon hayaon na doon hay ni misan pabihat ting kahalan siya masi pagtakabul pa Allah subhanahu wa ta'ala gamayan inji maturoon hay ni amin siya nang himuting iban rin pagmaksiyat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nga parman sintuhan na Rabbul Alamin fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fahashara fanada wa qala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha antum أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها menjari amad tuin sumuno pangadyan na to mahuli habihad to na yung kahalan, masira siya nagmatukas, sarta ng himuting, parman sin Allah ta'ala, fakadzaba wa asa, masira in pagmaksiyat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, lumagtud siya sindan amuyin, laong ta makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukun hadya makasulang doon hay ni, amuyin sampay doon hayaon, in katan di makadakabayaan niya makananam sing kabinsanaan din kaniya. Na haron hayan hawak to sin inikita niya na kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na indiyara si Musa alayhi salatu wassalam amoy nanaykod na siya bihan 50 dimakan sa sumagawa in kiya ulian sin amoy in pangannal niya tiyawag niya in katan
miyamakad kaniya, iban na si mga sila nalugos na miyakad, yaon nakatantan piyun, ampa niya biyaitaan lang niya, fakala ana rabbukumul a'la. Ako in Tuhan niyo, amuin sa taas-taas. Na inihambok din ang mga kaputingan. Sabab, long si mga sila mananapsir, doon hayaon, bang siya Tuhan, may ta siya miuga ha, piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya, doon hayaon, hambok na to kaputingan, in pagdaawa niya yadto, way kasabunnalan, sababin siya, hambok kadyamano siya, sa sumakawa pasalsin, katakabbulan diarasin, Firaun, doon haon, para halim panawag-tawag kaniya, amuin panawag-tawag hanunot, maluhay wiya mga taymaon, bihan, iban doon hayaon sambil, amuin ini panghindo ha mga sila mananawag-tawag paakamasin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdara subay sing kasabar, biya sin kasabar sin Musa alayhi salatu wassalam, labi luba na to ding kasabar sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapag daawan, pag panawag-tawag niya sa ini akamasin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab inikatan subay yadto dahon sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay pakahinapusan sin kabuhi atawa sampay pakahinapusan sin amin katubtuban sin pangdaak sin Allah ta'ala haamin dia akniya amad to naramik yan yung mga magpasampay sin agama Islam panawag-tawag ini da isab kato taniw sin subay hadya in kista masabar. Iba yung subay kita bukon amuin lang ta magagabihan. Di kita manjarisin, lumamud sin pagjuri sin mga tao amuin si musulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inyad to katantan, liyabayan sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon hayaon, dahil nga amin pagpakoy niya to, pag-ubos doon haon tiyawag niya na inamin mga kasundaluhan niya, tiyawag niya na yung mga magsisihir amuin lang tapya alop niya ha Musa alayhi salatu wassalam. Iban singkatan miyagad, iban sin nalugos miyagad, doon han ampas siya hiyutbaan niya yung mga manusia. Iya biyaitaan niya. Ako lang niya intuhan niyo sa taas-taas. Naroon na yun, mga katote manghuran haagama Islam, ini kabtangan lang niya, ana rabbukumul a'la, impagyanong rab doon hay ni, amun siya to din, yaon doon kaniya in pagbaya. Iban yaon doon kaniya in amuin, ini kakukunahan sin, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, para halin yaon, wala ni hikarhil. Yan. At inihambok din ang mga kaputingan, iban panulang paamuin, ini pag Tuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayan mga katawtay manghuran, in kabtangan niya inihuli, mahuli, amo na in kabtangan niya long niya, ana rabbukumul a'la, aun pakabtangan niya nakaula, hapanagnaan sin Musa alayhi salatu wassalam, na nawag-tawag ngayon kaniya, amin wala pa siya long ta nakaig dahing ha lauman, hi Firaun, doon haon, amo na in long ta amuin ini nahinang niya biya ama-ama, doon hayaon, nahinang sin Musa alayhi salatu wassalam, na kapamung pa siya sin nakaunayad to, hawak to sin amuin panghindo sin ini Musa alayhi salatu wassalam, atawa panawag-tawag, long niya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wayron long niya biya, kaya ingatan ko, Tuhan niyo amuin, dukaing ding kako. Long niya. Long sin Ibnu Abbas, in kabtangan niya ruay ni, amo nating kabtangan lando mabugat pa Tuhan Rabbul Alamin, amuin nagdarasing kaputingan iban si pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na sampay wiyata doon haon, in hautan sing kabtangan niya panagnaan iban sin ini kabtangan niya mahuli, ini long niya inhaut niya kapatan tahon. At inilugay sin Musa alayhi salatu wassalam, amin na nawag-tawag paakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag abot doon haming kahinapusan,
launta na ini katantan dihil atawa piyakita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya sin ini hambuk dahil ha mga pamintangan si mga tao nagmamabugwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk kawaon ta pamintangan doon hay ni ha mga kita amoy timatayma sin panawag-tawag sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna ini kisah kan Fir'aun nakalanduin amuin katukas sin pangatayan niya nakalanduin amuin kapisukuan hihinang niya halawm sin kauman niya bihan doon hayaon na ini uno inji matukan niya roon hay ni muna mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta doon hayaon, sumampay pa siya, madto kahinapusan, amo na ini, siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw, gana-gana. Na, iniwita kato, taniyo ha mga sila, amo aun doon, pangahakad nila, sin, wayron tuhan do kaing malaingkan, amo rin tuhan na to Rabbul Alamin, subay sadya sila, magpinda sing kahalan nila, mon patumayma sindaakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala bang sila ri da mabaya amuin makananambia sin kya na naman hipiraw ni ban simya makad kaniya sabab nakalanduin amuin pagmaksiat long talimiw ray ngahad sin ngan pagkamano siya ingka agi-agi niya maminsana ha ini pagkahiniya mano siya doon hay ni haamin mga sila ri kumahakad ka niya. Di tumayma sinbisara niya. Inyan. Hati niya siya luparagbos mangluhos. Naroon hay ni ubos beta sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang niya ini pamintangan ng mga tao aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hay ni biyalik sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ini kauman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in Quraish doon haon palman sin Allah subhanahu wa ta'ala a antum ashaddu khalqan amis sama imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayni uno ya kamu mga ini Quraish uno laung niya uno makusog kamu labi ing kusog niyo piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamoy in langit. Inihambok pa nga sugo. Suway na to inihatihon marayaw. Hangaron na to in langit yaon. In nagpapanjari kaniya. Bang biya dining kawasan niya. Biya din kaangkat madto pataas sinwayron misanhag. Ubos jukupan ning kakukunahan doon sing kitamano siya. Doon hayan. Bang wayroon langit, way kabuhi. Sinpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, sabab inasalan sin langit iban sin lupa, biyaway ta sin Quran, kanata ratqa. Ingkaaw niya nagpipikit. Papataknahuma. Uwos lang niya, iukat na mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyang katin langit pataas, uwos ini gumiyari hababa. Bihan. Hasupaya, sumanang manusia doon maghula-hula halaw man sin ini dunya pagtawakon amo na nyaon kaniya langit iban sin gumi. Aantum ashaddu khalqan amis sama pangasubo. Naroon hay ni ini kita biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung biyayta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga Quraish pagkasilain amoy ini laungta limukat sin pangaddatan hipiraon doon hay ni na kalando day sa bimbya mga kajilaka nila impang juri nila hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roon haon amuin nagmungkir sila sin pagbuhi ubos patayon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan mano siya salta labay ring hapangudyo-udyo inyan bakas na kaya bay tahamin mga ayat na kaunayad to na doon hay ni biya kita piya ini liamod sin Allah subhanahu wa ta'ala papangannalo ng mga pakaradyaan
di matong ha mga kuray sa wakto ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapaingat kanila sarta pangasubo bang sila in nakalabi in amoy in ini laungta hugot pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala halangit iban sin sila para hal ini kita sin matatay nga sin kita diurungog sin tay nga kikita sin mata impagpapanjari ha manusia dahil nga amoy in laungta tubig bihan sampay na hinang na siya manusia doon hayan inyaon katantan kakita andeng ha kasiwi-siwi in kalam masin manusia amin subay pa siya ayu puton ayu rahon jagahan magtumari inamoy in kita manusia pag ubos doon haon pag lago ta makasayo na kita sin in kita yaon halaw man na sin gumiyaon amuin katantan sin nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon na to na pakay pakinhawaparan na to bihan manjariri pa kita makapangannal habihaning kahalan niya na doon haon biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiyag mungkir niyo sin pagbuhi ubos patayon iban pagmungkir niyo sin pagbista sin katan amal bialo paragbos pangudyo-ngudyo in hinang niyo ya kamo mga Quraysh doon ha uno labi kamo matukas dahil haamoy in langit inyan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala way makakaos magpa-aun kaniya bang biya aun kawasa sin manusia aun gaos sin manusia makahinang baha siya langit misan na kumamababa abutan sin lima niya amin patindukon niya pataas doon haon way misan hag o siya on kabutangan niya sin katantan sin amin pagbutang sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon doon haon jukup-jukupan ng kakukunahan sin langit piatindog sin Allah subhanahu wa ta'ala hataas sin langit rapa'a samkaha pasawaha iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas in amin langit yaon sarta long niya roon haon ampaniya pia ini uno yaon hiklad bihan marayaw amin long niya doon naon in amin langit yaon hataasin ini ayan yaon biyan na Allah Ta'ala in nagpapanjari kaniya sarta in langit yaon nakatindog siya haamoy in daing hadya kakawasasin Allah subhanahu wa ta'ala nagpaon kaniya in ini tinduganan sin langit lang taroon hayaon na ubos piyataasin Allah subhanahu wa ta'ala ubos lang niya wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ampa niya ini piyatigid lumindum sarta doon haon dihilan niya sawa in adlaw bihan ini amuin hambok daing hamanga ini kapandikal sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatup singkatan piyapanjari niya damikyan wal arda ba'da dhalika dahaha iban sin amoy in gumi long tayari hababa hiklad sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hasupaya masan ng imano siya mamanaw pa ng ubihan amoy in magaan manglimbay madtumari lumag sing kabuhianan niya halaw miyan kata in sarang-sarang kapamintangan si mano siya amin nagmamatukas pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa damikyan in Quraysh na lando day sabin katakabul nila bihan sabab di sila makatayma sin impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin magdarungan kanila pasal sinabugho nila nagmatukas sila pasal sin katakabulan nila amuyan katan biya da sin katakabulan sin ini Firaun hawak to jaman nakaunayag to na inyan mga katawtay manghuran intungod paparkala sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala biya lo paragbos pangasubuha mga sila nagmungkir unuri kakausan sin Allah ta'ala buhiun ni nasal napaaon niya na
misan in way, in puunan niya, napaon da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasing kita manusia, in panagnaan ding Hawaii, piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napaon, nahinang na kita, di mato na kita. Manjari ubos wayhun na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos, buhiun niya rin haaming kapag papanjari niya, panagnaan pa yan to. Unuri niya kakausan buhiunin asal aun na, napaon niya na. Kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katanta. Inhi pagpakita sin Tuhan Rabbul Alamin sin kaniya ingkatan kawasa. Kaniya ingkatan pagbaya. Kaniya ingkatan uno-uno pakaradyaan halaw man sin ini gumi iwan sin langit niya. Doon ha. Ini katantan katanaman sin manusia. Ikapagsan niyang sin manusia. Sabab lang niya roon hayaon, inipiaon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in manusia makakawa sin kabuhianan nila roon. Halawm niya. Makakawa sin kabuhianan. Sin ini halawman sin gumi ini. Biha. Amuin yaon in katantan. Uwos niya piya angkat in langit pataas. Biutangan niya sin ini ilaw dahing hasuka uwos imbituon pangari-ngari hawak to sindum doon haon in bulan amin dimihil damikyan kasawhan sarta amuin mahinang sabab hikaingat si manusia mag-itong sin adlawan iban sin bulanan iban sin patahunan dahing haparkala sin amin pagpinda-pinda sin ini bulan na inyan katantan hambuok dahing hamanga subay panganalon si manusia sin inyaon hambuok dahing hamanga nikmat dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan sin pagkamanusia in suway sadya in Allah ta'ala amuin pagtuhanan sing kita wayroon dukaing isa-isa ni siya rin makapagbaya. Naim mga sila, amin lang ta, nagmungkir sin pagbuhi yan. Bukon sadya kuray sin nagmungkir hayan. Bukon sadya lang ta, amin mga sila, hajaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mataod di madyato halawman na to, nagmumungkir sin pagbuhi. Amuin, pagbista sin ini amal. Isiyo. Inamuin mga sila, nagmumungkir. Amin mga tao way inu-inu mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin in kita piya panjari sin Allah ta'ala supaya makapagtag-ipon kaniya. Amotin sa baboy rundo kain. Hangkan kita piya panjari. Wala kita liyamud doon binatang. Wala kita liyamud doon hayop. Wala kita liyamud dahing harukain piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita piya panjari manusia. Karena aun maksud. Na, bang tari matay mainyan, sinyari kato, in pangatod, in pangdungog, yari kato in jantung, manay maising katantan, ampayan di nato pa kayon, in mga nikmat yan. Na, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia, in hum illa kal an'am, bal hum adal. Bal hum adallu sabila. Laong niya, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan ta kamu, pangita, iwan pangdungog, iwan pangannal, jantong niyo, hasupaya niyo, ini mapakayan, makapangannal kamu, makatali kamu, singkawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato di mausal into siyabot yan, in baita sin Allah ta'ala, in hum illa kal an'am, bal hum adal. Biya kamu lang niya hayop, atawa mababa parang hayop, amo na yung mga binatang. Biha. Hati niya, imano siya, amo hindi siya makapanganal si mga yan. Yari hadun niya ini, biya sila binatang di hadun niya. Sa sumakawa, haadlaw akhirat, in sila hangan pagkamano siya, in sila wala timayma, na makananam sila sin kabinsanaan dahil Allah subhanahu wa ta'ala sabab impiyag paaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin surga iwan sin narka pasal sin pagpaawn niya sin manusia.
tumayma sinamuyin parsukuan sin tiap-tiap kakahinang sinhambok-pahambok den kato tanyo rin diha babaw sing gumiini. Naamo tuing Allahu Ta'ala magpatup sa jasin amuin biyabay ta niya asal hipapahinang kato pag-uwusin niya tulit tahinangon. Uwusin biyabay ta niya jumato pag-uwusin niya tumagmungkir kita. Inyaon katantan uno-uno biyay ta niya aun hadja doon haon kabubugaan. Iban aun doon haon kakukuyakan. In tumayma kanya makuyag, in sumulang kanya makananamsin amuin kasigpitan, makananamsin amuin kabinsanaan. Biya na sinji matukan, piraun. Doon hayan. Hawak to, bihad to in kahalan, sin amuin long taha kahinapusan na sin waktu niya, amin miurul siya kan Musa, alayhi salatu wassalam. Bihan, iban si mga miyamakad kaniya banong Israel, doon haon, maksud niya roon haon amuin, long ta, patayon niya na Musa. Hawak to yaon. Kaya sumakawa wala siya diulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan siya in, nalumus doon haamuin dagat long ta liyabayan si Musa magtupahan si Pakbihan tahayan na doon haon amuin nakasayo siya nagtawbat sa di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat niya. Mayta sabab in kaputingan in pagputing ini iban sin maksiat ini takabul ini pa Allah subhanahu wa ta'ala pag takabul pa Tuhan Rabbul Alamin biya sa kaula-ula wayroon da jumatukan niya uno-uno. Ini katantan damikyan biya sin sa kaula-ula wayroon ini pangdungdung niya sinamuin susungon. Amin biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyaon katan makananamsin ini kabinsanaan bang siyari mag-inu-inu sin pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siyari tumayma. Sabab may ta duwarain uyan sin kita bang bukon pasurga panarka. Iban in katantan kakahinang kignot kahibalta ini katantan misan dabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ini tapung yaon. Imbugat-bugat niya mabugat yad turito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu da pamarayaw iwan pamangi. Na inya tumadawhat sa jasin tiap-tiap pahambok den kato taniyo. Mga kataw tayo manguran. Nahasabab yan, subay kita niyo amuin ha, jaman na to pabihaon, isiyo-siyo na niabutan pasin kalasig, nga jaman na to ini, iba niabutan pasin amuin kataw kasiin pamaranan niya, nasubay kita niyo magbuliraya. Himibal, kuma simparsukoan na to din diha dunya ini. Sabab may ta, in dunya ini beta na, pagbalik-balikan na sadya, in ini mazra'atun lil akhirah. Pag tatanuman singkitan yusin dito hadlaw akhirat but dito na to intianom na to makawa in amuin bunga niya biha nabang inhitanom taroon haon hika ini sannang ta natanto marawhat na to yung kasannangan nabang in hitanom tabihan dahil di hadon niya ini, amin katantan, karukalan sin Allah Ta'ala, tanto na sadya, sumampay kato, in dukal sin Allah Ta'ala, haadlaw, akhirat. Sa misan pabihan, biyabaitan. Inyan jumato katantan, masimasibang aun pakabuhita, masimasira hanunot in Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tumarad, masimasi nagpalayam kato, tani rimihil sin waktu na to, hasupaya kita niyo makabalik harap kaniya. Hasupaya kita niyo makatayma sin pangdaakan niya. Labay ring haamin dia ak niya magpa tarang sinakaman niya. Amo na yung mga karasulan kahinapusad nila amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ang mga kataw-tay manghuran haagam Islam. Nahasabab yagto im mga jimato inikatan laong niya muna-muna nasabot na yadto, pagpatumtum ha mga sila mananawag-tawag pa ka Islam. Subay kita bukon, amoy inlong tamakasla, subay kita bukon, nagpakita sin amoy indugal, iban bungis,
sa sumagawa subay rahanunot bihan. Besin, panawag-tawag sin Musa alayhi salatu wassalam. Bihan, pangdaakan sin Allah Ta'ala, harap madtukan Firaun. Amod to. Sarta, ini matarlang in pakaradyaan haamuyin jimatukan Musa alayhi salatu wassalam biya na sinakina bisara na to hanakaunad to in kabuhi sin Musa alayhi salatu wassalam dain hakabata-bata niya mujizat ding Allah subhanahu wa ta'ala amuin di matali sin manusia akon bang biya din kalapas niya ring halawman ni Firaun sin bihad to in amuin ini katahan sin bata-bata patayon sa sumakawa daing haamin kalabbiyahan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala ibang kapandikal sin Tuhan na Rabbul Alamin gamayan hipiraon long tain nag-ipat kaniya iban na sinasawa niya halaw man sin astana hipiraon limagguin Musa alayhi salatu wassalam amo yan naroon na yaon hawak to na amin diak na sin Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salatu wassalam muna nain kaya pasampayan niya amo nain ini hipiraon ni bansin ini miyamakad ka niya na hambuok da babain na nay maihawak to halaw man sin astana amurain ini asawasin Firaun amunain Asia bintu Mujahim amunain bakas takiray tayo tuin kahalan niya bihan sampai nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin bahay halaw sin sulga piyakita ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tusong na ini siya laungta ini patayon hi Firaun biha. Inyaon katantan daing ha mga mujizat kadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piatarang kato taniusin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasupaya ing kita niyo isab maka pangannal marayaw makatayma sin mga pakaradyaan amu inji majatuha timpo na kaunado wala na to kaya sakupan. Da sumagawa ini ni katan biyaway ta sin Allah Ta'ala harak niya supaya kapamintangan sin mga manusia hamahuli waktu amunain ini pagnabi pagrasul simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab siya nang kahinapusan wayron na raakon do kaing mapuas ding kaniya daing katantan dunhan kahinapusan na sarta siya na iniin amuin laungta na tibuok na ron hining katantan pangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hapanagnaan rasul diak niya sampai na paaming kahinapusan siya in katantan nahambuok na roon halawm sing Quran mahamulya amo na indiyara simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amo yan to mga katawtay manguran suway na to yan ayaran in kabuhi na to iwan suway na to ini jagahan in katantan amin mapatut na to halian dahing ha mga kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahalian kato taniyo. So biya na sinaki in pagianon ibadat nakasud doon ha amin katan piyang daakan iban sin piyang langan. In piyang daakan sin Allah ta'ala bang muhinang ibadat sa lagu-lagu bang mo tiyang kisaning katan piyang langan ibadat da isab sa lagu-lagu karuwa-ruwa yan tumahinang parsababan hikadawhat mo sing kasannangan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang musiulang yan to isab ingkatan piyang daakan doon wala mo hinang ingkatan sin piyang langan amoy sabing kansangan mo hinangon na ingwa niya amoy sabing hikarhil doon sin Allah subhanahu wa ta'ala hibalik katulong niya ini in amoy in katan kangi anisab alupon si mano siya haadlaw gana-gana. Amod ito mga katawtay manghuran na miyawot na isabin wakto na to in ako bangong baid na isab kato taniw katan wakto ini ako lukaw lihada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.